U vojsci ćete naravno naučiti puno toga, a mi smo za današnji video izdvojili neke stvari koje vjerovatno svima padaju na pamet, ali ima i nekih koje su nam pre svega bile jako interesantne. Ovo je 7 stvari koje ćete naučiti u vojsci. Pakovanje stvari. Za slučaj da se opredijelite za profesionalnu vojnu školu ili pak za vojnu službu, posle izvesnog vremena bit ćete jako efikasni u brzom pakovanju svojih stvari, odeće, obuće i garderobe. Vaša veština da se na brzinu spakujete i na brzinu spremite za vojni teren će biti na veoma brzom vojnom nivou. Umećete efikasno da spakujete vojne jakne u rančeve, vreće za spavanje u kofer, okvire za municiju u magacine ili pak vojne kape efikasno ubaciti u kargo džepove. Spremanje kreveta. Spremanje kreveta kao deo vojne rutine je veština koja je većini momaka promaka za vreme školovanja ili odrastanja u gradovima. Jak vojni tempo, vojna disciplina će vas primorati da pod konac namestite i svoj vojnički krevet. Također i stvari poput vojnog ćebeta, vojnog maskirnog jorgana, mrežice za komarce. Ovo brzo spremanje kreveta izvešćete sa izuzetnom snajperskom preciznošću i brzinom jurišnog tima. Ušteda vode, energije i novca. Za slučaj da ste u vojnom kampu, godišnje može da se uštedi i do 300 eura za vodu, to se postiže uz vojničko tuširanje vode skupljenom od kiše. Lagerovanje vode je obavezna stvar u vojnim kampovima i to za potrebe rezervne vode, kao i za potrebe uštede u energiji. Zagrevanje vode po potrebi se vrši na suncu, racionalno korišćenje tuša i to samo kada se kvasite ili spirate sapunicu, nikako sve vreme. Ovo će vam na kraju i novac uštedeti i ugraditi prave navike u vaš kasniji civilni život, jer biti vojnik je samo po sebi ispravno. Minimiziranje. Samo pakovanje vaše garderobe će biti kao na pokretnoj vojnoj traci. Bićete u stanju da odeću upakujete na mnoge načine, rolanjem, uvijanjem majica, savijanjem džempera, štekovanjem jakne ili stavljanjem čarapa, šalova i kapa u vojne čizme. Spremnost na sve. Jedna navika koja uvek u životu dobro dođe je i postati naviknut na sve neprevidljivosti i neprijatnosti koje vas mogu zadesiti za vreme vojnog roka, vojnog kampa ili profesionalne vojne službe. Sama izloženost velikom broju takvih situacija vas čini jačima, kiša, sneg, glad, umor, vrućine, ništa vas ne može iznenaditi. Vojna doktrina treba da ostavi jake posljedice na vas i da vas prati posle vojnih aktivnosti. Spremnost na mnoga fizička stanja spremaju vaše telo, ali i psihu. Fizički izgled i spremnost. Pivski stomaci, salce, šlaufovi oko pojasa, to se jednostavno neće moći zadržati kod jednog vojnika na služenju vojnog roka ili za vreme profesionalne vojne službe. Zapravo, o čemu se radi? Umerena ishrana plus 1000 sklekova i 1000 trbušnjaka, stalno trčanje sa punom vojnom opremom, sa punim rancem opreme, u teškim i glomaznim vojnim čizmama, od vas će napraviti humanog terminatora. Ovome ćete biti izloženi nevezano od toga kom rodu vojske služite, avijaciji, mornarici, pešadiji, logistika i snajpersko odeljenje, svejedno je. Pravljenje kafe na svakom mestu. Vojnik je često jako iscrpljen, oslobođen poroka, ali ipak jedan porok morao je da ostane. To je kafa. Bićete u stanju da napravite kafu na svakom mestu, u svakoj prilici, na livadi, u kasarni, crnu, belu ili kafu arabiku. Logorska vatra u vojnom kampu kao dobar izvor energije za pravljenje kafe. Kafa na roštilju se uvek brzo kuva, po potrebi ste u stanju i da dodajete razne aromatične biljke i korenje u vaš vojni čarobni napitak, također i specijalno dizajnirane vojne šolje sa amblemima vojnih jedinica daće poseban šmek vašoj vojnoj kafi. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svideo, obavezno ostavite like i preplatite se na kanal. I do sljedećeg videa, veliki pozdrav!